لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Bermula ke mubtada ke i'rab menyo itu wahai tungku jeda ke khabar oleh ngenlah je ke pae wahirakan naid pae ngen maf'ul ge kun akan ge sifat yang ge badal tah ge hai pakri tamyiz apa muzaf ilaih ge kun bagi pakan diba min anpane ho di ila pakri di kaf dilampakan pada fi'ala di awai indi ji lazim tayang persyarat iza su'ilat di ji mahat pajan masa di awai indi ji lazim tayang persyarat iza su'ilat di ji mahat pajan masa jar majrul menyo jatuh bak kemudian isim nakirah mahada ghalib sifat dari jang jar majrul menyo jatuh bak kemudian isim nakirah mahada ghalib sifat dari jang jar majrul menyo jatuh bak kemudian isim nakirah mahada ghalib sifat dari jang jumlah pi menyo jatuh bak kemudian isim ma'arifah mahada ghalib ghairi jang jumlah PA menyo jatuh bak kemudian isim ma'rifah mahada ghalib ghairi jang jumlah nakirah lagi PA hai saudara hukum di sinan mahada ghalib limang banjam Zaidah bani bapa bertakira misetakun kafa billahi syahida Zaidah bani bapa bertakira misetakun kafa billahi syahida yang kedua bak mafu'oi wahai kaum misetakun wala talaqu bi aidikum yang kedua bak mafu'oi wahai kaum misetakun wala talaqu bi aidikum PA muta'adi gukun oleh wahirakan PA lazim sebutlah benatafam tanda isim diji lazim lima alamat kafatan winni da'ila dan musnad tanda PA diji hasib alamat qasin saufa put ngenta yang sakinah tanda huruf alamat diji hana syarat inna nambah pangkat wahai akhi pertama pendiawai kalam sinan berhenti yang kedua ala wahai tungku pertama pendiawai kalam sinan berhenti yang kedua ala wahai tungku syarat kele diji tente kemudian haisu syarat kepet qasam wahai tungku limang syarat diji mahat kemudian qaulu tema keenam dimasuk lam ni bak khabar kaku ono dilabi sekedar hafaila juna mengajut kitab tafar